super all and meditate together. Lunch 11, okay? Let's start. Okay. Okay, 11:30 is okay. This one that certain night for now. Okay, man. Vào 11 giờ 30 chúng ta sẽ dùng trưa. Close the eyes gently, not forcefully. Whenever we are closing or opening the eyes, we should be mindful to be gentle as much as possible. Yes, you. Tali Maitawa. Tenjaji Maitawa. Yes, you made that point at Karima. တတ်နိုင်တယ်လားညင်တာဖို့အာမပါစီဖို့တတိထားပြီပါ Từ từ nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, không cần phải có sự gượng ép. The whole body and mind should be relaxing every present moment. This is detaching from the grasping habit of the mind. စိတ်ကိုကြောတွေကိုချိန်တိုင်းမှာလျှော့ထားပါဒါကစိတ်ရဲ့စုပ်ကင်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုအဆွဲဖြုတ်ခြင်းမှာဆွလွတ်ခြင်းမှာ Thân và tâm này nên được thư giãn vào từng khoảnh khắc. Đây là cách mà chúng ta sẽ ly khỏi cái thói quen dính mắc trên thân và tâm. Whatever we do or we don't do, we should be doing or not doing only with detaching mind. ဘာပဲလုပ်လို့ဘာမှမလုပ်တာပဲတခုခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြုလုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ခြင်းတွေကိုအစွဲဖြုတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ် Bất cứ việc gì chúng ta làm hoặc là không làm thì hãy làm nó và chỉ làm nó với tâm xả ly.
Attachment is the cause of suffering, especially to the mind. Detachment practice is the cause of reducing the suffering of the mind, of body and mind, suffering of body and mind. Swelamua စိတ်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွဲဖြုတ်ခြင်းကတော့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဒုက္ခတွေကိုရောနေစေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ် Tâm dính mắc chính là nguồn cơn, là gốc rễ của những đau khổ trên tâm. Những đau khổ này không chỉ sinh ra trên tâm mà còn cả thân và tâm chúng ta. Whatever we are able to do, we should try to stop doing. This is detachment from doing and this practice will lead to be doing only with mindfulness and detachment. ကိုပြုလုပ်နိုင်တာမှန်သမျှကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်။ဒါပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲကိုဖြုတ်တာပါ။ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းကတော့အစွဲတတိတရားတွေအစွဲဖြုတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပြုလုပ်ယုံတတ်တဲ့ပြုလုပ်တတ်စေဖို့ဥတည်ပါတယ် Bất cứ những gì chúng ta làm, chúng ta đều nên cố gắng ngưng lại làm việc đó. Đây chính là sự xả ly của việc làm việc gì đó. Thực tập như thế này sẽ giúp chúng ta có thể làm và chỉ làm mà thôi với tâm chánh niệm và xả ly. Most of the living beings are busy with doing only for themselves, not much doing for the others. In this way, they are rejecting the practice of helping or doing for the others. In order to detach from that habit, we should work for everyone, including Buddha, Dhamma and Sangha like this. တက်ရှိအများစုကတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲအလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်အများအတွက်သူတစ်ပါးအတွက်ပြုလုပ်ကြတာနည်းပါတယ်အများအတွက်ပြုလုပ်ခြင်းကိုပယ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲအများအတွက်ဖရာတရားတန်ခါအတွက်ခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်အတွက်ပြုလုပ်တဲ့အစွဲကိုငါဥစ္စာအစွဲတွေကိုဖြုတ်နိုင်အောင်ကြ
ကြိုးစားပါမယ် Hầu hết nhân loại thì rất là bận rộn để làm việc cho bản thân của họ, chứ họ không dành nhiều thời gian để làm việc cho người khác. Với cách này thì họ từ chối việc thực tập, việc giúp đỡ cũng như làm việc cho người khác. Để mà có thể xả ly khỏi cái thói quen này, mỗi người chúng ta nên thực tập để làm việc cho người khác, bao gồm cả Phật Pháp và Tăng. Most of the living beings are not understanding and practicing keeping 5 precepts seriously or continuously. Now, as a meditator, we should keep at least 5 or 8 precepts seriously and continuously. Tất nhiênများစုကတော့ငါးပါးသီလကိုငါးပါးသီလစောင့်ထိန်ခြင်းကိုနားမလည်တာတွေမဆောင်ထိန်ကြတာတွေများပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ကတော့အနည်းဆုံး၅ပါးသီလတုံးဖို့၈ပါးသီလကိုအမြဲမပြတ်လေးလေးနက်နက်စောင့်ထိန်ဖို့လိုပါတယ် Hầu như tất cả nhân loại thì không hiểu, không thực tập cũng như không gìn giữ năm giới một cách nghiêm túc cũng như liên tục. Tuy nhiên là một người thiền sinh, chúng ta cần phải thực tập để giữ năm giới liên tục và nghiêm túc. Understanding and practicing for no killing, no stealing, no sexual conduct, no sexual misconduct, no telling lie, and no using drugs and alcohol are keeping 5 precepts. This is really important for all living beings. This is real safety for everyone. Mà ta phépခြင်းသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဖျက်ဆီးခြင်းသူတစ်ပါးသားများကိုမဖျက်ဆီးခြင်းမမှန်တာမပြောခြင်းဒီအမွေးစီဝါတွေမသုံးဆွဲခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံပြီးတော့မှလိုက်နာကျင့်သုံးတာတော့သက်ရှိတိုင်းအတွက်ကိုကျင့်သီလဖြစ်ပါတယ်ဒီသီလဆောင်နေခြင်းဟာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးအစစ်လည်းဖြစ်ပါတယ် Việc thấu hiểu cũng như thực tập những việc sau đây: không giết hại, không lấy của người khác, không có quan hệ bất chính,
và không nói dối để có thể làm lợi ích cho mình, cũng như không sử dụng các chất gây nghiện. Đây là 5 điều của một người thực tập 5 giới. Điều này rất quan trọng cho tất cả nhân loại. Và đây mới là sự an toàn thật sự cho tất cả mọi người. Meditation is controlling and purification of the mind. တရားလုပ်ကတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းခြင်းနဲ့စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Thực tập hành thiền là công việc kiểm soát cũng như thanh lọc thân tâm. If we are practicing meditation or vipassana, we should accept ourselves as not someone, not something, just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing selfless impermanent nature. တရားထိုင်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုတရားရောက်မဟုတ်တစ်ခုခုမဟုတ်မပြတ်တလက်ဆက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေရဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တံပြန်ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေပဲဆိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ် Khi chúng ta thực tập hành thiền, đặc biệt là thực tập tuệ quán Vipassana, chúng ta cần phải chấp nhận rằng không có ai ở đây cũng như không có thứ gì hết. Tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc đều là nhân và quả, là đặc tính của vô thường luôn mới cũng như vô ngã. We all should accept ourselves as non-self or selflessness. As much as we can accept ourselves as oneself or someone or I. ကိုကိုကိုတူတယောက်လို့လက်ခံနိုင်မလားတယောက်ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားပဲလို့နားလည်လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ် Chúng ta cần phải học cách chấp nhận bản thân mình là vô ngã, là không có gì.
nhiều như cách chúng ta chấp nhận bản thân chúng ta là một ai đó hay là một tự ngã. Because of believing and accepting the idea of self or oneself or someone or I or you, we are able to use the limited power of oneself or someone. Now we are trying to accept and understand the truth of non-self or selflessness or cause and effect